Изъятые судом $1,5 миллиарда окружения Виктора Януковича придадут стабильности национальной валюте. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания с министром финансов и председателем Национального банка. В госбюджет уже зачислены $1 миллиард и 100 миллионов долларов. Еще $200 миллионов в ценных бумагах передадут Министерству финансов, и на эту сумму уменьшат внутренний долг государства. 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1 миллиард и 420 миллионов долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с екс-президентом Виктором Януковичем. Це не просто збільшує можливості державного бюджету і української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямуючи ці кошти на захист найменш захищених верств населення.